weni uma sekuzofika impumelelo mfethu kuba nokukhathala and mfethu ukhathale ngoba vele impumelelo isikhona kunomunye umuntu othi I feel pain, I feel tired, I get tired ngikhathale ngoba vele impumelelo isisindleleni. Number 2 ufeyile ngoba impumelelo isiyeza. Abekho abantu abafeyila mfethu impumelelo ingekho ingasekho eduzane. Phela ukufeyila mfethu akekho umuntu ofeyile eqaleni. Akekho umuntu othe qala nje befeyile. Akekho mfethu umuntu othe vuka ekseni evula amehlo befeyile. Bonke abantu abafayilayo nabafeyilile mfethu bafeyila sebeqalile. Abekho abantu abafeyila bengaqalanga. Ngamanye amazwi uma sekufika isikhathi sokufeyila okusho ukuthi ngamanye amazwi ubusuqalile already. Okusho ukuthi impumelelo ibisisa. Kufana nani mfethu? Ufana noma mfethu wasifuzongena isama mfethu. Into yokuqala mekuzongena isama mfethu uzwa amakhaza engathi umoya uyashintsha. Ngakona uyabanda kodwa ungathi uyashintsha. Uyayibona lento? And isign yokuthi kuzongena isama mfethu ukuhlangana kwemimoya, umoya obandayo nomoya oshisayo. Into yenzakala inyama yomuntu iyatubeka, inyama yomuntu iyakhula mfethu. Siqale singene oflu singene izinto eziningi mfethu. Kube nezifo eziningi egazini mfethu ezingenayo. After siqeda kuphume eguleni libalele lishisa ungena isama mfethu. Uyabona ukuthi into enza ukuthi sizwe ama pain ingenxa yokukhona into esizokwenzeka. Awuyizwi pain empilweni empilweni ingekho into engeke yenzeke. Uma usuqala ukuzwa ipain mfethu khona okuzokwenzeka. Uma sewuqala ukuzwa ipain khona iminyango esizovuleka. Mekuthi iminyango kade ivalekile. Uma sewuzwa ukuthi I'm tired of this, sengikhathele lokho, sengizwa ubuhlungu, khona iminyango esizovuleka. Once waqala wezwa ipain, wezwa ubuhlungu, fana umuntu esifazane mase sezobeletha mfethu. Yabona umuntu esifazane bethe at early age mfethu ko 5 months 6 months usuke free bethe khulekile. Yabo right mfethu yabo ekhulekile. Kodwa mabe sezozala sezoteta mfethu akumapheni azoweswa. Understand? Sometimes nomntwana obengathi akanyakazi kwesinye isikhathi usezoteta ke lapha bona mase kuzwa ipain empilweni yakho sekuzwa ubuhlungu empilweni yakho sewuzwa ngathi uyakhathala empilweni ila sekuzokhuma khona izinto abethi ake senze kanje mfethu before lento sichaze kahle. You know what ukuthi promotion yomuntu omnyama ukuthi kube khona omunye umuntu omnyama owehlayo. Alright, ngeke ngayixoxa lento engihamba nomfana wami la emotweni. I-promotion bethe umuntu omnyama ukuthi akube khona omunye umuntu omnyama owehlayo ukuze ngizibone ngipromotiwe. Uyabona mfowethu mesikakhushulwa sobabili ngeke ngiyibone mina lonto ukuthi promotion. Kodwa mengabe ngingakhushulwa mina ngedwa wena wehle mina kuyi-promotion lokho anganomiyazwakala ndlela sonke. You know what bethu ukuthi kunabantu abaningi bethi abathola 350 bethi ba-government bahulumeni abakuboni lokho kuyi-promotion from ku-government ngoba sikwi-equal sonke siyalingana sonke sithola into elinganayo. Kodwa mina mengingathola noma 1000 kwabathola u350 ngizobona kuyimpumelelo leyo. Ngamamazwi bethi promotion nempumelelo ukuthi uyikala ngabanye abantu. That is our problem thina abantu abamnyama. You know what bethu ukuthi impilo yomuntu mfethu ngithele into iphazila sini topic namhlanje. Impilo yomuntu mfethu ifana nehlahla mfethu. You know what bethu ukuthi ihlahla mfethu kunohlobo lezinyoni olihlala ehlahleni mfethu. Noma ake ngibala uhlobo lezinyoni ezintathu olihlala ehlahleni mfethu. Ihlahla number 1 sisuke sinama fruit. Ihlahla number 2 sisuke sikhakazile. But kulolo hlobo akuzona zonke izinyoni mfethu ezodla ama fruit ehlahleni. Nempilo yomuntu kunjalo mfethu ifana nehlahla mfethu impilo yomuntu. Uthi masukhakazile akubona bonke abantu bethu abazokuphumelelisa. Akubona bonke abantu bethu abazokupromote. Akubona bonke bethu abantu bethu abazokwenza ukuthi empilweni uqhubeke uye phambili. Kunohlobo labantu kunenyoni mfethu efika ngoba isizolala ehlahleni. Ayinendaba ukuthi ilala phezukwana. Ayinendaba ukuthi lehlahla sithele kangakanani. We understand abelo silala sihlale phezulu kwama fruit. Asili ukuzodla ama fruit. Asili ukuzodla ithele. Kodwa sizolala fana nokhozi. Ukhozi bemehlele ehlahleni kwethu. Asengazela ukuzodla ama fruit. Kodwa ukhozi kusuke kuzoqala ngaphansi kwehlahla. Aninendaba ukuthi ihlahla sizwe ipain engakanani. Asinendaba ukuthi lama fruit ayalimala. Asehlahleni ezilona liqalaze inyo
izinyoka ezisehlahleni as long as lona ukhozi mfethu iigli meliqala zamagundana ngaphansi kwehlala kunabanye abantu bethi abazofika kuwe mfethu hayi ngoba ukuthi bayakuthanda hayi ngoba bezokupromote bawuhlobo labantu abazofikela ukuzokunyathela mfethu abazobolisa amafruit akuwe mayisebolile bona ukuthi kwena siqaphele mfethu kunohlobo labantu olifana nama-eagles empilweni yabantu bethu oluzofika ngoba lizogcina iy'nhloso zabo kuwe hayi ngoba bezophakamisa wena mfethu bazogcina nje ukuthi bagcine bona be-right ngawe angani noma kuyazwakala ndeka bese bakhona uhlobo lenyoni labantu besibili mfethu abafana nenyoni iy'nyoni bethu ey'fika kuwena zikuhle mezikudla bese zihamba nani nembewu yakho balabo bantu ba-right mfethu angiphinde kunenyoni bethu ey'fika esihlahleni mfethu zaqeda wonke amafruit esihlahla sasala sikhala mfethu ukuthi hawu iy'nyoni zawadla amafruit kodwa mesithi siyaqalaza estenja isihlahla sami simile estenja mekithi ngiqalaze 33 isihlahla sami simile 33 mekithi ngiqalaze Cape Town isihlahla sami nase Cape Town sizimile lentabeni kanti inyoni ezadla amafruit esihlahleni sami kanti ziyowatshala kude bayeke bethi abantu bebefika kuwe mfethu bedla izinto zakho bayokuqhumisa kude ngoba ngalesikhathi bethi ngivela mina kuvela into engiziphethe ziyavela ukuthi akuzona ezakho ziyavela ukuthi ezikaHadebe ziyavela ukuthi ezasister Phosini you know what bethu kunabanye abantu mfethu abavela ngabanye abantu bayeke labo bantu abavela ngabanye abantu bayeke labantu abavela ngawe mfethu akuzovela bona kodwa kuzovela wena bese khona uhlobo lwami besithathu abaronke empilweni ongamele ubavumele labantu bethi abakudla bakushiye lapho labantu abakudla babhoshele kuwo kunenyoni bethu ezidlayo zifike zidle ziqeda lembewu ezidlile esihlahleni lamafruit eziwadlile esihlahleni ziwabhoshele khona esihlahleni kunabantu abarongi mfethu abazophila ngawe baphinde banyele kuwe futhi baphile ngawe bakakele kuwe baphile ngawe babhoshele kuwe labantu bethu abakumilisi labantu abakusindawo labantu bakwenza ukuthi ume njalo ume ndawonye empilweni be careful mfethu ngalolo hlobo labantu. God bless you.